Zdravo svima ljudi, došao sam ispred dvorca u kojem se nalazi magični znanstvenik koji je pretvorio i dao moći ljudima elemente, znači voda, zrak, struja, vatra i te moći ćemo danas moći dobiti kao Cartoon Cat. Znači ja ću se pretvoriti u Cartoon Cata, opsjedut ću ga i dobit ću moći od vatre, vode, zemlje, znači ljudi, bit ću praktički avatar Ang. Tako da hajde sad da imamo, da li se on tu nalazi jednoga? To je onaj iz Rainbow Friendsa, znanstvenik, onaj crveni, gledaj kak ima buljave oči. I sad nadam se me neće napasti, ljudi, ovako, on izgleda sam miksao neki napitak dole koji trebamo popiti da se pretvorim, da dobijem elemente. Dođi ovdje, pripremio sam ti napitke koje trebaš popiti kako bi se pretvorio i dobio moći elemenata avatara. Evo prvo vidio. Aha, znači, moram, pa ne, šta si mi napravio? Vidio ne svijestio me, frajer. Daj da ja sad tebe malo koknem sa šakama. Oprosti, slučajno sam te udario. Okej, oprošteno ti je buljavi slatki znanstveniče u odijelu, okej. Znači, šta sad da ja radim s ovim tu, šta je ovdje Nutella, brate mili? Šta, Nutella će mi pomoći da se ja pretvorim, da dobijem elemente, da dobijem moć vatre, kamenja, vode. Da šta moram? Pojedi i popij svu hranu na stolu. Aha, znači moram svu tu ove namirnice, čak i bis. Za brisanje stakla, ja ne mogu vjerovat. Ja sve to trebam pomiješati i pojesti, jel tako? Pa da. Okej, u redu, znači sve po tvom planu, poslušat ću te znanstveniče. Znači, haj sada ovo uzmemo, brate, za pranje posuđa, šta je ovo za pranje odjeće? Znači ovako idemo, okej, pijemo, evo ga, okej, dobro je, napio sam se, bacamo dole ovu bocu. Sad krastavci, okej, kako sada krastavce otvorim? Ne, razbit će mi se krastavci, ne, padoše dole na pod ljudi. Jel imaš ove krastavce? Okej, ovako idemo sad na Nutellu uzmem. Ne, i nju sam bacio ljudi, morat ću, ovo će proći 100 godina dok ja pojedem ove namirnice. Okej, tu su banane, hamburger i ovo tu. Joj, sve sam pobacao, prosti znanstveniče. Pa ja ću ti u vrijeme zezam sa tobom. Ti se zezaš sa mnom. Ti ćeš se zezat sa mnom. Ček, šta ova onda hrana nije? Sad pojedi ovu hranu sa stvoje, to je to, pretvorit ćeš se u moći i imat ćeš to. Znači ako pojedem cijelu ovu hranu što si mi pripremio na stolu, naučiš me elementima. Pa što nisi rekao da ne mogu, aj ljudi, mi smo još, ja ne mogu vjerovat da doslovno, kako bi se mogao pretvoriti, brate mili, to jest dobit moći avatara s ovim tu, brate mili, za čišćenje stakla, šta je ovo, ček da bacim u glavu ovom. Evo ti ga na, znači ljudi, hajde sad idemo pojesti ovo sve, brate mili, moram postati proždrljivac, da se nažderam ovih hrane, znači ove pice i šta je ovo neki šejk, otkud tebi uopće ova hrana? Idemo! Njom, okej, jedemo, okej, već mi u stomaku, brate mili, idemo i ovo, idemo jedan šejk, idemo ova jaja po podu. Asmer, ljudi, kak se lijepo čuje asmer, ugodno, idemo, okej, idemo ovo tu, više mi nestane u želudac, brate mili. Čovječe, hoćeš me sad naučiti tim očima? Ne još. Brate mili, okej, hajde idemo još onda ovoga, daj da ja njega sa pumpe, zezam se, nećemo ga upucat sa shotgunom. Hajde i ovo da pojedemo, okej ljudi, ja ne mogu više, evo ga ovdje suši osto, hajde i to da pojedemo i ovo neki krompir, šta je ovo? To je to, ovu hranu za mačke, nema šanse da ti pojedem, to jest ovaj hrana za pse. Tako da to je to, čekaj da bacim ovo dole. Ti ćeš meni davat hranu za mačke, dođi ovdje, hajde da bacim ovo ovako, evo ga, to je to, prosuli smo ovo dole. Okej, što si rekao? Sad udari se od mene. Da se udarim, da se pripremim, da ćeš se zaletit u mene. Ljudi, kad me sad kokne, ja ću dobit moć, znači sad kad sam se nažderao hrane, vjerovatno će me uspavati ili nešto je, okej, poslušat ću te. Jel može, na 3, 2, 1, ne može sada. Okej, evo ga krenuo je ljudi, ne, evo ga koknuo me. Ja sam Kakashi ljudi, ninja i koknuo me. Da li ću dobiti, gdje sam ja to, ja sam ja u nebu, ja sam umro, gdje sam ja to, okej. U kakvom sam ja krugu stvoren? Šta je ovo? Na centru kruga, ne, ušao sam u neku vodu, stavim da izađemo. Malo mi je čudno što sam se stvorio ovdje u nekom centru kruga, vidite. Okej, ovdje svijetli ovo, da li sam, čekaj malo, počela je vatra oko mene ići, ljudi, šta se dešava? Jel ovo moja moć? Ovo je nerealno, čekaj da upalim flashlight, idemo još jedna prat. Vidi ovo! Ne, zapalio sam sam sebe, izgorit moram brzo u vodu. Brzo cigane uskaču u vodu, okej, evo ga. Uskočio sam u vodu, ajde ću se ugasim, brate mili. Da, definitivno, ovo je moć vatre, gledajte oko mene. Pogledajte, mogu stvorit vatru, ne može me niko sad napast ljudi, ovo je magična zemlja, može se pojaviti Phuket i bilo koja čudovišta. Tako da, ajde sad čekaj da im šta još mogu. Vidi ovo, mogu zapalit cijelo drvo, glavo! Bacujem vatru iz sebe, čekaj, gledajte ovo.
Ovo je previše cool, postao sam vladarom vatre. Da, Cigman se konačno vratio svojoj kući, idemo sad napolje, znači u ovom gradu se pričalo da se nalazi Cartoon Cat i ovdje piše... Čekaj, je li ovo moja nova moć? Mislim da sam nešto uradio ovako, vladanje zemljom! Oko mene se pojavila hrpa kamena. Okej, u svakom moramo čuvati te moći za Cartoon Cata. Želim da postanem Cartoon Cat sa moćima elemenata od avatara. Čekaj da zatvorimo vrata od svoje kuće. Ovako, to je to. Vidite, ja živim u hotelu, zapravo to nije moja kuća. I opet sam stvorio kamenje oko sebe. Čekaj da imamo, šta još ima? Vidi, ovdje piše nema plivanja, gledajte se ovo. Bam, okej, ogromni kamen sam bacio. Zašto sam postao vladar zemlje? Čekaj, možu... Vidi ovo, koliko kamenja bacam, hajmo zabakaridirati ovo tu, vrate mili. Okej, evo ga, sad voda ne može ulaziti ovdje i sad ko bude plivao neće moći ni plivat zapravo. A sada, hajde da istražimo cijeli ovaj grad. Ne. Jel to bio... I čuje se pjesma. Čujete od Cartoon Cata pjesmu? Stani malo, dopalim flashlight, ljudi moji. Imam primijetio. Stani malo. Jel to voda? Ne. Vidi, penje se u zid. Frajer, popeo se kroz strop. Iskočio je napolje. Pa Cartoon Cat ne sme se to plivat u vodi, ljudi pojavio se konačno. Vidi, pliva, pa otkad mačke mogu plivat? Hajde bacimo kamen u njega. Vidi, diže kamenje. Šta se ovdje dešava? Stani malo, pa ovdje zabranjeno plivanje. Da se približimo. Pogledajte, ja sam se neježio. Ljudi, opalite like na video, postaćemo Cartoon Cat sa moćima vatre, vode, zemlje, znači bit će prezanimljiv video. Čuti da bacimo kamen u njega. Pa evo ti ga na bačketinu, gubaj, dođi ovdje. Ne lovi me. To mene lovi. Moć vatre, mogu zapaliti ovo staklo, mogu probiti nekako. Okej, evo ga, vidi, eksplodiralo je staklo. Iskorču i ja. Vidi, ovo mogu zapaliti cijelo staklo, kako cool moć. Znači, zbilja sam ninja ljudi svojim moćima, ali sa Cartoon Catom bit će još jača moć. I moćemo se boriti protiv zmajeva u magičnoj zemlji, protiv čudovišta. Gdje je on? Evo ga dole, ajde dođi Cartoon Cat, evo ti ga. Imam šansu da ga opsedem, evo ga dole, ljudi vidite, zeleno je, mogu ga opsest, Cartoon Cat dolazi vamo. 3, 4, sad, kopno me kopno. Nisam ga uspio. Čekaj, ili jesam? Nisam. Dobro, imam još jednu šansu, dolazi ovoga, evo ga. Počeo se peljati, pretvorio sam se u njega, čekaj, mogu iskočiti iz ovoga. Pogledajte, jeli Cartoon Catu nije mjesto u vodi, ljudi, pretvorio sam se u Cartoon Cata, pogledajte me. Znači, čekaj, gledaj kako visoko mogu skakat. I sada kada sam Cartoon Cat, gledaj kako brzo mogu trčat, ovak mi se izvijaju ruke. I samo drugi Cartoon Catovi, stani malo. Ovo je ženski Cartoon Cat, gdje si, dobar dan, ajmo na kavicu, zezam se naravno, vidi još jedan je ovdje. Ajde da ga napademo sa rukama. Dođi ovdje, hajde iskoristimo moći na njemu, šta mislite? Dođite ovdje, napadite mene, moći ga, vidi, šta? Ne, piši tamo ljudi, vidi, zapalio sam cijelo igralište. Dolazite malo, vidi ovo, dolazi, piši ovdje, moć kamenja, dolazi ovdje, vidi, skočila u zrak, piši tamo, ne, kako si teleportirala? Piši tamo, bacamo hrpu kamenja, skokao sam ju. Ljudi moji, moć Cartoon Cata, postao sam sa moćima Cartoon Cata, gledajte što sam napravio. Znači, sve sam zabarikaridirao sa kamenjima. Brate mili, ali dobro ovi elementi, ovi moći, znači ja sam postao avatar zapravo, Cartoon Cat avatar. Čekaj da razbijemo staklu da im da mogu. Pa vidi ovo kako ću! Šta je ovo, okej, ja ne mogu vjerovati, taj da natrpamo cijelu ovu zgradu s ovim kamenjima. Ovo je previše cool. Baš se pitam gdje se sakrio onaj tamo drugi Cartoon Cat, ubio sam onu žensku Cartoon Cata, ali sada moram isprobati ovu drugu moć, a to je voda, vladar vode, znači stil vode. Znači što je ovo, piše opasnost. Ja ovdje ljudi ne ulazim čim piše opasnost. Eno ga dole. Šta je Cartoon Cat, hoćeš se igrat protiv Cigmana? Čekaj, sad ćemo se malo udaljiti od njega i idemo ovako. Katara, stil vode, piši tamo! Poletio sam u zrak! Vidi ovo, mogu se bacivat sa vodom. Ne vidim ništa. Ne, piši tamo! Ga mogu ja odbaciti u zrak nekako. Stani malo, moram držati ovako i pišmo na zgradu ljudi. Vidi, ne može mi ništa sve dok sam na ovome, pogledajte. Okej, voda definitivno nije korisna, ali znate za šta je korisna? Za ovo, pa gledajte ovo, mogu praviti cijelu zgradu kao da peru u autopravoni, pogledajte ovo. Okej, ovo je malo cool, ali nije baš nešto ono opasno. Zato imam stil kamenja, beži Cigmane tamo, beži čak će i mene priklopiti ako sam Cartoon Cat čudovište. Pogledajte šta sam napravio, ili zabakaridirao sam ovo, sve me ne može onaj napad budala, onaj Cartoon Cat kada imao. Da li on i dalje ovdje, sad me napadne, ima da ga uništim, ljudi moji. Šta je bilo? Dolazi ovamo, ljudi, idemo ga strobit, piši tamo. Nema ga pada na njega. Ne, nisam uspio, vidi, zapeo je. Pupeo sam se na ovo gori i pokušao sam ga zapalit. Penje se, dođi on, vamo, stil vatre, zapali se, pam. Čuo sam ga, čekaj, ljudi, moramo ga dole pogoditi, ovo nije dobro. Stil zemlje, piši tamo. Čekaj, moramo sušiti ga. Da li sam pogodio? Da li sam ga pogodio? Ne, iza mene se pojavio. Piši tamo.
Kokno me, ja ne mogu vjerovat, ovo je previše cool, ali opasno. Nećete vjerovat, čekaj, popeo sam se od na zgradu. Mislim da sam vidio nešto. Čekaj, ovo! Karton Spider! Ne, piše od mene, zapalit ćemo ga! Sve znate da Spideri mrze, paukovi mrze vatru. Dolazi ovamo, stil vatre. Cartoon Cat, sigurno ćete zapalit na svojim očima vatrenim. Dolazi ovamo, evo ga. Koknuo sam ga, ali i sebe sam zapalio, ne, piši, stil vode okej, evo ga. Dobro da imam stil vode, zaborio sam da mogu kontrolirat vodu, ljudi, sad sam se čekaj da ga ugasimo. Dođi ovdje da te ugasimo sa vodom, evo ga. Evo ga, ljudi, gledaj kak sam ga poprao, brate mile, opalite like, ako vam je zanimljiv ovaj video za par dva, postaćemo i priroda, moću stabla bacat kao Cartoon Cat, možda to zapravo i sada mogu. Hajde isprobamo, čekaj da uzmem ovo stablo i ne, brate mili, vodu sam, ja sam okupao sebe i ovo stablo. Stani malo, kako da izvadim ovo, brate mili, ljudi, moram nekako iskoristiti. Vidimo, šta je ovo? Mali Cartoon Cat, zapali se, izgori, okej, evo ga, iskoristio sam svoju vatru, beži tamo. Evo ga, je li izgorio? Gdje je nesto, ljudi? Izgorio u pepeo, brate mili, evo ga, koknuli smo ga, to je to. Šta se dešava, ljudi? Čekaj, ja sam ponovo postao Kakashi Sensei, to jest ninja. I zašto više nisam Cartoon Cat, izgleda kad sam kuknuo ove Cartoon Catove, ali gledajte drvo u rukama. Kako sam tak ja, kako mogu držati drvo, čekaj, mogu koknut ovo Cartoon Cata, on je već koknut. Pogledajte mi ovo, držim drvo u rukama, je li ovo stil prirode, stil stabla, nisam siguran, čekaj da otvorimo. Da vidimo da li ovdje se sakrio možda onaj Cartoon Mouse ili Cartoon Cat, ljudi, vidjeli ste i sami, ovo je bilo prezanimljivo, znači imao sam moći vatre, vode, zemlje, znači koknuo sam ovo Cartoon Cat, ali gdje onaj pauk? A i njega sam koknuo isto malo prije, tako da, iskreno se nadam se svidio ovaj video, subscribe se na moj kanal i vidimo se u sljedećem videu, ćao!